Yini engekho i-airtime? Angina airtime angina data. Yini sinayo? Uthi egcine efonelekile. Hey kodwa kusiyami yabona sisi masukhala mfethu. Yabona yona into efika ingiqeda umoya kwamina. Sisi. Usukhala sisi. Ungakhali sisi, ungakhali. Hayi sisi ayenziwa leyo. Ungakhali sisi. Ungakhali sisi yes. Awu. Sibalukhulu. Sophuza. Dlamini, ngithembe wena mina. Ustrong wena musukhala sisi. Ungakhalsiswa meso ukuthi bekungalali ngani namangazi uyabona abafana the boys demands Madlamini umithi ngithi ngiyascrolla ku TikTok Madlamini pregnant singilali eze ngibona okunye okuningi Yes, ma'am. So Hallelujah.
Kumalo. Kumalo. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Lezivuka ngato namuhla indzaba yaMadlamini ukuthi ukhulelwe. uMadlamini siyamathi sonke simatela lapha enkundleni yokuxhumana. People are always making videos banaye, especially men bamdonatela, labanye bayamsita bamendisa inhloko. uMadlamini umuntu lo athinzekile ngokwengcondo, but bantu abaningi they are really showing support kuye, but bekunethi inkulumo ukuthi kunebantu who are using uMadlamini kokuthi bende content, kokuthi ba-trended enkundleni yokuxhumana bende imali, but besembona ukuthi ngalesi sikhathi uMadlamini shembeka kulowa muhle bamendesa inhloko, bamthengela amagroza, bamthengela impahla, labanye bamdonatela. Abantu bathukile kubona ivideo yakhe labonakala khona khulelwe. Abantu bayadebuta ukuthi ngabe ukhuleliswe ngibani uMadlamini, njengoba sonke smart ukuthi akekho right ngokwemcondo. So people are just saying ukuthi ngibani lo wente sono lesingaka wakhuleliswa uMadlamini. Bantu they are just reacting to that story, to that video, bayabutana ukuthi kwendakalani ngaMadlamini. Moving right along, singena estorini esekumasha kwemadoda lalaphana empangeni, bana aphakela umthakathi. Namhla bagqweleke lapha empangeni, baphumile abantu baphume ngetengane, they are marching. Bamashela kona phela ukuthi bathi abawafuni illegal foreigners eSouth Africa, bathi awahambe. Njengoba sibona kugqwele, abantu baphumile baphuma ngetengane bayosupporta phela uphakela umthakathi kulama masha lahlala awenda namuhlo laphana empangeni kumashwa khona. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.